nyamuk sini, banyak banget nyamuk nih. Bingung gue balik siang-siang banyak nyamuk ya. Lu ke depan gitu sono, nyari bajai. Buset, buat apaan bajai? Ya, lo kagak taunya. Ini kan nyamuk sini cuma takut sama 3 roda. Kalau basmai biar gedean dikit ya. Apa ya, lu bemo aja ya? Hah? Bemo. Bos. Ya, meliwat-liwat aja tumben banget lu. Sini. Gak mau, udah tahu aja. Nongkrong 2020, masih air putih kayak rowan. Kata siapa air putih? Tuh, lihat tuh. Buset. Tuh, udah lihat tuh. Bacaannya. Split. Split emang ngecor. Lu mau kemana tumben banget sore-sore bakal lewat sini? Mau beli gula. Di gula. Buat apaan? Ngopi biasa. Emang doyan ngopi lo? Kadang-kadang. Kalau males gue download. Iya aja lo. Ya. Lu kemana sini? Bocah ngapain tuh bocah? Lu ngapain Tong? Woi, ngapain lu? Gimana bang? Nanam apaan lu? Aduh, payah ini kagak numbu-numbu gua, tanahnya gak subur. Lu nanam apaan? Biji congklak. Nah, stres lu ya? Sampai Sabian featuring Lin Kimpak juga kagak bakal numbuh. Lama ya? Iya, lama. Kecuali lu nanam kebaikan. Gitu. Oh iya bener ya. Bener mantap. Nah, gak bisa ini berarti. Gak bisa. Lu istirahat nih, minum Sini, kayak nih. mari. Nih. Buset, kayak buser lo. Ajar tunggu. Lah, woi. Sore-sore ngapain lu? Mau pacu lu? Mau begal lu? Gua mau nguburin cupang. Ya, cupang dikubur. Ikan mau udah jadi bangke, kagak haram. Mendingan lu pepes. Bener juga ya. Sekali gua bawa pacu mau nguburin cupang. Gua mau ke kebon. Hebat juga dia masih muda udah punya kebun. Ngapain lu nanam apaan lu? Lah orang mah nanam pohon, gua mah nanam saham, Bang. Beda gua mah. Gua kayak gendong. Pakai mau nanam saham. Payah dah. Mana lu? Sini. Apa? Kayak mau nonton konser, Lah, Bang. mau kemana, Bos? Jadi gendong. Grogol. Gila. Ke grogol.